Emocionantísimo ante o Gran Canaria. Os dous equipos revelación da Liga Endesa protagonizaron un partido moi igualado no Sar, resolto nos últimos segundos a prol do conxunto canario. Encontro igualadísimo no Sar, decidido nos últimos segundos, dous equipos cunha traxectoria moi similar esta temporada e que demostraron por que son as revelacións da Liga Endesa. Comezou o Bluesense Monbus moi centrado en defensa cunha gran actuación de Dewar e Maisley. A boa conexión de Andrés Rodríguez co pivo tunecino deixounos este fermoso aliup. O Obra chegou a ir 12 arriba no comezo do segundo cuarto. Pero foi o momento no que o Gran Canaria reaccionou da man de Tulson, que rematou o encontro con 20 puntos. Gran actuación do americano e de Alberto Corbacho, o obradoirista anotou 21 puntos. Apareceu no final do segundo cuarto anotando 3 triplas que permitiron ao Obradoiro ir ao descanso 2 arriba. O terceiro cuarto o Gran Canaria mandou no marcador. Esta tripla de Elius Baez, que conseguiu un 22 de valoración, deulle confianza aos amarelos. Pero todo se decidiría no último cuarto. Corbacho volveu a aparecer dende a liña de 6,75 e os tiros libres anotados por Hamel despois da expulsión de Baez puxeron o Obradoiro 4 arriba a 1 minuto e medio do final. Pero os de Moncho Fernández non foron quen de manter esa vantaxe e este erro de Andrés na última penetración sentenciou o encontro. Ha sido muy intenso, hemos estado por delante, se han puesto ya por delante, ha sido muy duro, ha habido mucho juego físico y bueno, al final pues una jugada pues te queda con la miel en los labios. Derrota do Bluesense Monbus que a vindeira xornada visitará o ASEF Estudiantes.